Pinapalabas. Nagpakpakasi ni Lolita kini Don Esteban ngam saan ngayong kaskaso ti Don. Nagtalinad ni Lolita iti ayan ti ruangan ti bakod ti Villa aging ga tinulungan ni Benito. Nagbuybuya lang ni Marisol manipod iti nagtakderan na balkon. Kabayatan na. Saan meten amalapdan ni Idita ni Gringo kadagiti kayat na nga ramiden. Nakuna napaikit din analabit nga agnagam to inton dakkelan daytoy. Iti Hacienda Gabriel, mangrugi meten amariribok ni Don Esteban gapo iti posible apan nakapukaw na kadagiti daduma apaset ti Hacienda. Ita gagayem, adtoyin tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ay susako, delikado ka minsan. Pagkasal Benito! Sa di mo titurumentan, senyor! Ay, Diyos naman ang asi. Asino nga'y dagita ang nagtagi kabalyo. Apay atida matla pumanaw di tarwar ti bakod. Sapay kanayon akumita da dito Villa. Anya ka matan bakit Pedrita? Nagbayag ka namang niya iti pinatemplak na gatas ko. Ikwa, dispensaram. Sirsiripak ngamin dagita ado ang nagtagi kabalyo di tarwar. Ha? Bandido ka di? Jakam mo. Kuna ni Papa, ada nakakabalyo na ado ang lalaki kat bandido. Nakabutbutang da ka, no? Kabutang na dagiti bandido. Senyorita, ang mga no bandido ng agpaiso dagita. Nakabutbutang agpaiso ti itsura da. Ayan da? Ha? Oo, ni ti kabalyo dagi jay. Ado nga ron ti kabalyo di tarwar. Ngala, sumirip ka dito eh. Bandido na kita! Unya ta Aglamang ta! Awan ni Papa, isunawan makalaban na kita! Aglamang tan! Ikuy-kuyot na ko. Oh my God! Pamananta Marisol. Iti kwarto! Aglamang tay jay dakkel na aparador! Senyorita, awandan, pimanaw dan. Sigurado ka? Awandan, rumwarkan dita naglemangam. Agdamot gayam masapol kanyak day tingoping. Amo kunti pagkapsutan na. Sige, anawan na kon. Pumanaw ka dito kwarto. Awan matandag iti bandido. Sige nga, Roda. Panawa kun tama nga numaluksaw man kanyak. No kasta, dito Villa ti nagturungan, dagiti nagrupo ti kabalyero. Wen, senyor, isuda lakit diti imbaga da Pedrita ken senyorita Marisol. Anya nga ta nagrupo dagiti Benito. San tayo nga ammo, senyor? Di tayo mat nasit gan ida. Saan na mabalinti kastoy? Saan na makampante ni Siak no adda dagiti tao nagpangpanggap iti dagas dito Hacienda? Senyor. Benito. Senyor? Mapan ni sika di rancho. Umungan ni sika dagiti kabalyero itay. Senyor. Mapan ni siya kiti pueblo takasaritak ti mayor. Senyor, delikado no agwaywayas kayo. No, Benito. Senyor, no saan aga po kadagi jay nasabat tayo? Nakagteng tayo kuman ijay pueblo. Isu nga amangan no at dadapay laang iti dalan nga agpa-pueblo. Sabagay. Isu ano damagan nyo ti maibagak, senyor. Nasaysaya at no ipabigat tayon ti agtignay. Bueno, duwata nga roden na mapanijay rancho.
Dagiti sigod na bandido nga umumay idi dito'y dagiti, senyor. Sigurado ni Sika, Ama Josep? Un, senyor. Ni Luciano, ti makaibaga. Oh, tay grupo da Ramona. Un, senyor. Di ako nakita ni Ramona, akadwa dagiti nagkabalyo. Hindi inkuyog na ni Luciano ang nagpaliiw. Ayan ni Tanday Jay na moher. Baka tanday dya, senyor. Siguro di nan kabaalan te, kasi di kabaalan na idi. Unya ta. Ni Benito mati sumungad. Benito, apay ngita ka lang. Ay, senyor. Ti kano grupo ti bandido asigod nga umay dito'y dagijay nakita tayaw. Kastamat ti ko na ni Ama Josep, Benito. Anya ti planom ita, senyor. Patuloyin ni Siak ti mapanijayan ni Mayor inton pikat. Kasarita ni Siak, may papan kadagiti bandido. Tapno isura ti magam mo namang pagsyat. Papa, mabutangak. Ihamia. Diyak kaya't napumanaw ka dito, Villa. Napumanaw ka? Sumurutak. Iha. No puede. No puede na kanayo na sumurot ni Sika. At damat dagiti muchacha na kadwa ni Sika dito Villa. At damat ni Yaya Pedrita. Kagurak day jay na bakit, Papa? Iha Mia. Apay, nakagura ni Sika, kit iso, tinangasasikaso ni Sika, manipod maladaga ni Sika. Mas nadungdung mo ni Pedrita ken ka, gamti mismo namamani Sika. Oray pay, Papa. Basta. Diyak kaya't yagbati dito, Villa, no awan ka. Bueno. Amangan no kayat ni Sika, ti mapanijayan ni abuela ni Sika, na mama ni mamam. Ha? Ni Abuela Agusta, Papa? Si. Aday jay ni Mama? Sigurado na awan ni Jai. Gapot asap-sapulan na dagiti anak na iti kamalala na. Diyak kaya't na makita ni Mama. Ihamia. Sige, agbati ako dito, Villa. Agpupukak iti kwarto. Lolita! Lolita! Nakaturog pa yung adhan ni Lolita. Sana't kayam na nakatrang katiri daw. Lolita, iha. Awan mat kayam dito yung kwarto na. Naurnos ti Katrina. Uray dagiti alikaman na dito eh. Apay ngay. Kasladyak mo't napuutan na nagring. Marbangon pa'y lang, hindi bimangon at saan ako na naturog. Wano, pinatuloy naman ang timbaga na asapulan na dagijay anak na. Ipilit na lang tati kayat na. Idinto tarumbang ko mga unaan na nga si Kaswad ti may papankin ni Marisol. Ha? Tanapit ti kabalyo. Nagsardang di tarubayan. Sino nga tanay ta? Apo! Boses ni Benito. Apo! Oh, Benito! Si Kamot Gayam! Wen senyora! Ala dumanon ka! Amo ka na patag ti bagam! Amangan no maisagmak di kakaiso ng apo ko kababae, Benito. Iso nga rod a plano ni senyor nga itulod mi dito'y da Marisol kan Pedrita. Agyan da pay lang dito'y aging ga iti di mapaksat dagi jay abandidaw. Ay katun Apay kiti na sana mabalin, Benito. Sa anak mo ten amapan iti sa bali ang lugar. Binaunak ni senyor amang ibaga kada kayo iti plano na. Tamangan no agbiyahe kayo manayn. Saan ako nagbiyahe? Un gayam, ayan ni Lolita. Dahil tati pakariribukak tadya kon makita.
Ang mga nimpilit na tikunan pa ng sapol naman kadagitay lalaking anak naan. Naingat nga mintibilin ni Senyor Kenkuana, Senyora. Anya ka diti talaga napasamak binito. Apay ngay disimang po tak manipot iti biyahe kat sangit sangit ni Lolita. Kat dinan kayat ti umay ijay filya. Lukas ta, saan na naibaga ka da kayaw? Awan ti bagbagana. Kas tagayam. Ay binukudan nan ti parikot na. Anya ka diti napasamak binito. Ay, saanan anapunas iti panunot ni Senyor ti sigod nga atap na nga da kamalala ni Lolita. Ket ti dakais, namati metten ni Senyorita Marisol kadagiti amin nga imbagbagan ni Senyor. Aniya, pinadakas ni Lolita? Wen Senyora. Oh, anyan ti kasta. Imbagket adi nakainramraman akagura. Madi ti aramidon ni Esteban. Talaga amade. Ngamno amirisan na naimbag. Dakdakkel ti biddot ni Lolita. Apay Benito. Anya ti biddot ti anak ko. Di nala ko man inyad adayo dagijay singin nga anak na. Kat inasikaso namit kumadjay babae nga anak da. Ita, mamati launay ni Marisol, adipulos inikkan ni Lolita iti importansya idi isot basait. Huwan matkit dia. Saan unay anadunaan ni Lolita dayjay babae nga apo ko. Dayta ti pagsaksakitan tinakam na. Hala, patya ka maawatan ng tumutlahan ti amin inton agnaknakam. Siyempre, ubing pay ni Marisol. Ado pa'y dagiti banag asaan na ang maawatan. Ngam patyak, maawatan ng to. Nagsakayak ko man iti kabalyo? Ay saan mabalin, Senyorita? Sa maysa, adda na panan ni Senyor. Nasaysaya at matla dito'y kale sa pagluganam, Senyorita. Kayat ko, dinakto ka sasawi dyan da puwela Agusta. Ha? Saan mabalin adi na kanto kasarita ni Pedrita, Senyorita Marisol? Siyempre, isulat ta ti mangkita kadagiti kasapulam ijay. Ang basta! Dinakto ka sarsarita. Hoy, kabalyo! Partasam na guludan to nagluganan me! Andiyan da ito'y nga ubing. Talaga nga dupay ti saan na maawatan. Iso apas pasensya amlatan, Pedrita. Nakasaganan dagiti Caballero Luciano. Buen senyor. Muy bien. Senyor, kabalan tayo nga ta dagiti bandido. Nakasaritak ti hepe. Nabilag ti pwersa na aggapoy pueblo. Kasta ka di senyor. Si, Luciano. Saan lanada tayo? Saan lanada kayo? Nagpaspastor di ti asyenda ti sumarang kadagijay nagaraho. Iso na masigurado ni siya na mapaksyat tayon dagijay. Adugayan ti may dito'y rancho apan nakabagitiling tag Luciano. Una pong Josep. Pasurot ti hepe dagita. Mamati kayo may kadisnudo dagita nga may mang protektar dito'y rancho. Apong? Apay nga agisam ka, Luciano. Maawatak ti kahit mga sawan apong. Ngam, sa anak lang nagsaw? May una, nasaysayahan pa ay. Tapno di ka may ramraman. Apong Josep. Rumwaran ni Senyor Esteban iti balay paginanaan. Nalpas nga tanti pa nagsarita da kadag iti dimteng nga otoridad. Ay, nalabit akasta. Ay, mapantakit iti ayan dyan Sinsinyasan na ta ni Senyor. Una pong. Naglaing nga kami nagkabalyo. Naglagan na ituro ko na ito intagtigayang papagpraktisak dito rancho. Ayan na tayo ni Fernandito. Hey!
agsubliak itinagdabak. Ang mga luginak na siputan, kit sa balik tinagdabak na. Hey! Hey! Ya! Anya, saan mo ang nakita di gayem mo ngam pinanawam latan? Diyak nga rod nakita. Siguro nagawi din ah. Ay, sika talaga. Ala, agsagana ka nga rod. Tagsublitan ijay purok tayo. Umayak to man dito yung bigat. Aguray ka, gringo. Dumagas tapay iti balay ti gayem mo. Pambaranta mo nga agyaman. Ta intulok manen ti ama di gayem mo ti panagsanay mo dito ayanda. Sige, kat ibagak nga umayak manen inton bigat. Oray sa andak to nakadwaan na nang. Aguray ka, gringo. Dahil samot tayo nagsakayan ti gayem mo akabalyo. Aywan, Apa yan nagpasweet ka? paswit kaya day tayo ti kabalyo ni Fernandito nanang. Nangagmaw nanang. Simong pat ti kabalyo ni Fernandito. Ala. Apay. Samot Fernandito di makit-kita iti kasamakan. Indak kitaan. Anya tinapasamak iti gayem ni Gringo. Gagayem, di liwaya na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!